Ni wirigiro kamuraithiria humwe wa Meru TV no itherete wina kagita gakega ukambitikirio kairi ngomba kuthwangi kugwatwo geni ki Nteto cha Meru TV Thaa Ithatu narwa kuri tariki 20 mweri wa 12 mwaka wa 2022 kurukinga kurikana obe kuthwangi tuthingatire gukurukira Facebook Meru TV Kenya, Twitter @Meru TV Kenya, kana kuba kuthwangi tuthingatire gukurukira website yetu iria ni meru.digital.co.ke ritwa ukambita Gloria Mwirigi na jaja na jamwe jajira twethirite tugikuthuranira. Meru na Kenya kurwa bete na mbere guciandikithia kiri kigina kia asila. To date, more than 16 million Kenyans iba enrolled. Today we almost tuyanite marandu ya 10 billion. Atongeriana aciari kurwa bamenyere ana ni ukuthondeka mugongo jukinyanirite. Akariba kinandu bakuromba bakirwe hospitali Nteto na kwa batu tuyongone tukumira au ate muntu agaso tutiona kinyanjira utorani atorua niyo ndo sibitare ute barabara ute kaila no yakalake ta na ngombe ute unge no batu ni kuthirira na to kuthirira no. Na tukiamire muraithiria humwe wa Meru TV PS warwangirwa thirikari rwa wejane bwa Mbisha Patrick Keremi noretia Meru ubatigakire ende bajukie kanya uciandikithie kujukia mikobo kiri kigina kia Slafand akirina ro muthenya riria gutirimanite na ikundi amwe na sako kathumba Keremi arugambe ciji iri no guni bunene na kuria Meru baithage ni ugo bagatwika bamwe ba kugunika nacio. Mwandiki wetu Nteto Adams Motori wa Therenja na gututariria nkuruki. PS okoparije Patrick Lemia kari nyuma kumba kwitha kilungira sako mwanya kaunti Meru awete nkuruki ya Kenya milioni 16 ibarikite kumba kwitha kiandikithio kwa mukobo yo kigina kia Aslam. To date, more than 16 million Kenyans iba enrolled. Today we almost tuyanite marandu ya 10 billion na tuonete success inyinge mnantu Kenyans iba kule ambeshe almost 3 billion now ibarite, so itoko na fund ni jumbe to kinyara itawa sustainability mode ite ya na anto iba kuwa fund personal finance kato kwenda kuwa iti bangite na ito gweta tukira community yetu ya Meru ite kito nyaka sako terasima solution indi chwa sako ero kuibanyo ukugweria nere akwe nagwe utonya kenda withro bibangite. Second phase yewe kwirirwa nikenda ukomba withro omba gutetheka uroke ethro ari ome sako kukethra kwina inya muno gutetheka nuntu no monka thirikari ikembecha ara ikomenya wajukia mbecha ikomba kumenya no nacio kaite no ko gwitire thirikari kurura mutaratara yoro ndiyele bakethera bakelile mantu kathumba yegisa kwira bakethera kinenkira mbecha ii enda ko yana kiri kundi mwanya bya Kenya bakumba kwitha baicyandikithithia ko ya mukobo yo muno bitu kwa elia irabaita na chonko deposit protection fund ito kwa elia denge mantu ya shared digital platform itakuwa element ya access to the national payment system. Itakuwa element, we are looking at amendment that chika improve regulation from SASIRA's point of view na ika inspire confidence in the movement that there is governance, the governance of the movement is strong, that the governance of the movement it's at the same level as AM banks and to shilingi esako na shilingi bank jonge nyuma, so we confidence to kwenda inspire kile Nteto so that the movement has done very well, but the movement must be unleashed to do much more than it can do, because the kare ututo ndweteke na wetukiate
the cooperative movement, the SACCO movement, they can do much more than it is doing now. Muthia Bruna rombete Kenya kwithira bakiandikithia ikundi bio na kinya nkuru kumba kwitha gichukumekire SACCOs mwanya kenda bomba kwitha bakiona kigina ki kira kethire ke no kurukira SACCOs ire chiri anthiguru neto ya Kenya bo okay ko ile kithirikari the fifth administration ye toure anto baibange na kibanga ni anto koya amwe. So we are looking at organized groups, chamas, in the next phase ya product wingi ke cha solar fund mbere to personal finance. The next product really we are looking at working it once group organized group and we are going to work to the Nambi, the SACCO movement, MSMEs kenda to better distribute people and to our ibangite in ikundi tofauti. Nkiripoti na Meru TV mbechanda msimuturia wathirinja tutitana mbere mathaja mahayake nyuma ya bunge ya Senate kwambiriria ikaro bia mwanya kuthuja rika ya gavana wa Meru Kawira Mwangaza na ndi bamwe bathi ngatibawe no betisana mbere na kumutetera akiaria na mwandiki wetu wa Nteto Helen Kimecho na rekene na itwa ria Kawira kwebero gitine akiuria mbunge ya Senate gutira utongeria bo mama ithenyene riu ariuga ikigwa Senate bakomagarukia mama bo tathingati bawe bakagita maandamano jathiri kumutetera gakiwa mutegi na gututariria nkoroke. Nika mencho reimwe yani mataro norano mo wa baraba kwa tambaru gavana Kawira Mwangaza akiaria na metha ya Nteto ya Meru TV nona nitekurega kuganirwa imusonda kuruta gavana geteni kuraha kuga gavana na bati gupewa kanya. Mwangaza ni muntu ya wowe na woni aina makosa yawe na mainya yawe mainya ya Kawira Mwangaza ne wichiomia akachinda na gete kya women rep akero atinde kinekera itoka yuyu na lentori inyenge ya wera nene ne are ukumete ne kya women rep atoritirangwe mwanka edera nwenjo tere kuthara Kenya yonze a number 1 poya thato kire mainya ya Mheshimiwa Kawira ne gochinda kiraito na lentori kirete kya gavana. So MCAs baraba kuwa Kawira atumba na atebwera kuritangugi ni na abarere Kawira aromba itebyu byonze bate ya baromba banga bana nonto boibaku ibabwirete baina ome baina inya baina into byonze na itere abachinda kere motion ya mbere ya impeachment na koti ya wa motion yetera ituna njerera yagerite na ye lwaome. So Kawira ataumire na manto ya ruikumio kana shamba burabo baba wae nabo Kawira aumire aini yetie bonene bawatanireta na mukuru we murega baichna na kinyabure kunonto bwambere Kawira atera wakanya tukwana abuevia meritere ngoge aseti systems ari kurutianto na tukwanerete bobwega auroka kumakere rwa uyethetwe rwa campaign a relax amenyo toritirangwe. That is point number 1. Point number 2, oteme yando na bwethetia yara yaterekerwa kwithira ate komba ko office and ticket teme ya manene muno nonto no aerwe ya ukabwethia renge murega na karenze akakuthingata. We must realize Kawira has never worked with the government. So actually she has no knowledge of systems. But she doesn't have to be a rock scientist to understand those systems. Arenda tu wekanya au kume ofisi ne ezre baraba eko ala ningoge aiteta na mbere ni ononto teka acharerwe aichengoge yakwa gavana noto acharerwe aichengoge kinyere kukatola na atwinde. Akimudetera mantu na kwandika ntuba kwenu hereni na ugete ugu to bawe bamuchi muroina mtiwi mutonoina siyui nani na nani na uni ndandikire barwa nkiwo lakini kore ogwe ya muntu na maithene akayukia baraba ke barakomera batumbo mwendia
Nondo atora akura wa. So she has to have people that she have complete trust with. Na ba yokerie na tekere tu sheria ba yoke owa ba yokerie. Nondo oreze nene obu igweza we na bara oteste to kamenya. Come rain, come shine, they'll stand by you. So EU is not a big issue. Ata andika bara babugi ko avete andika nabonge abandika nanjira etesa sawa. Kurukino gite senete kaya witikiria kuruta gavana gite nibono abakendera na mapambano mwanka batigere haki yake kuonekana. It's finished. We Meru voters must go to court and must and demand MCAs give us space, because they have refused to mediate. They rubbish Kawera's decision to have the bishops mediate. They nera ake ya kurega kukuruka tukaendelea na mapambano, lakini we talk of peaceful demonstrations which are allowed by our very rich 2010 constitution. So picketing and demonstrations will be the end of the day, but it should not injure anybody's life or anybody's property. We are law-abiding citizens, but we must, as a matter of necessity, push the issue of women, because Kiripotera Meru TV kuma gishigo mbuge kya Bore nyo kambetaga ki Mutegi. Na tugitigana na ripoti ya ki Mutegi tutitana mbere akariba kinanduba wande ya dhiro rojire gishiko mbunge kiegimbe katikati kaunti ya Meru nibagukaira thirikari ya kaunti urungurwa gavana Kawira Mwangaza ibakire sibitari turariu bakire na ndiki ba Nteto narwo muthenya akariba bariuga bakwinya n'ingendo cia magita kwa magita kaingi riria bakubatara utungata bwa ugima bwa mwiri. Mwandiki wetu Nteto Moritho waba na gututariria nkoroki mabwa mwiri bwithura bwena gitumi mono kiri muntu wonde na riria akwigwa akiumba gwikinyira sibitari antu akwi nawe na ithegwa agwiritwe mono riria ethira ndagitari na akethirwo akiona muthega na kwa uba tutuengwa netukumira au ate muntu agaso tutiona kinyanjire uturani atorua niyo ndo sibitari ute barabara ute kaila no ya kalake ta na ngombe ute ungi no batu ni kuthirira na to kuthirira no Ontobo tebuko kariru tene rorwa kinanduba ne kwethirwa akariba bakinanduba ne bakuraramika bakiuka babatithero bena sibitari no to sibitari rere akuibeta kilomita inyingi mono ne kenda bakombo mekinyerere kina Meru na ne rutene rwa Borona engi nayo bakagwa nonga baiterie mawa nayo irere kuraja mono kana kinyankuruki ya gwita guntu gwita warare araba gwita kuraja mono ne kenda bako motungata bubu sibitari cheke thirikari tari yo ngwa kinyamuntu agasirwa kunya muntu the maternity anga kwira njirene baba ingi tonete bakwete ende mukaitorombote thionde ne thirikari twe kinandu batwe aje utebo tute sibitari batu sibitari yetu era twetane kya mwerano ikuraya kuma aturi enge nanga kena na kwa Borona nion etete kana ntubo kira kinya kworo waibo alafu sibitari were akue turiyo akue ni kilomita 4 kweta 5 sibitari ya kemwerano katweta sibando getotena kibando tukuma wato makana nyaka yetu atakaeta kongo katukuma na mwanka musiari ethiro ario kenda kana mwana akanenge musiari alitakibande kana kona ndawa akariba bakinanduba bariuga atibo rira betite sibitari ira itherwe ria akwi ni sibitari ya Meru Park nayo ireri kithakene ndene itina kiriantu bakauga ati omba gucokwende rutene rwa thirikari kiriantu nikende komba kubatungatira tuma pakito wazinya ndawa tugerwa bitu kwa upenikila kizo nandi bakura mabunge wa igembere atigati kenda akomba gutonyera nomba kubakira sibitari kowe musiye na batikwe ya ore ya kuromba kura riromba kweya ate batikwe endere yeta kuromba kura na batikwe ya kona thina cieto kenda menya batu twengwa twibao kenda itara kura twira tu muibwa Murithi wa banki reportera Meru TV ku majamirigone ya igembe kinanduba Rithiria humwe gwa Meru TV ukambitikira nkethra nkiuruka nitini
nchokierete nyuma ya ndareka itikuraja gakorombo tikethero kiumagaruka mutambone. Biroria ibiarorerie na biraua mwari utiringethetwe akagieu na ciarekana kakaeje na no ntubo weyebura bwabwetheriwi awa ibwebereru Jesu Maria wetikia na wetikiria ukamata Kristo ito kwendera thionko enzongi a Meru TV na Thaa FM. Mudurio kudanagia tumai ona Kenya gakudio tumai mundu ekaga ndu mwega ona Kenya gekiro ndu mwega. Yo guys, my name is DJ Twishly from The Wave Show. I wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Chukuri ya St. Agnes Marega turi Marega mairi Ithatu kuma tauni ya Mikindori barabara nene ya Meru kwerekera Mikindori. St. Agnes ni chukuru ereto ngairi ya kimathomo aja kaunti ya Meru na Kenya ngima. Na Nteto na kiguni kiregwe muchari uturi ochurage ina mwana okuwa kathomera. St. Agnes tulitana mathomo ja Kichungu, Kiswahili, Mathabu, Social Studies, CRE na Kenya mathomo ja kompyuta. Korokine tukinyanitia Kenya kireo kinyanirubwa mutarajo mweru jwa CBC. Chukuri ya tuturi na aritoba boarding na discourse halimo ba kuungana na bari na utiabwa igorongo gene yao ya uritani. St. Agnes tunarereria gana antoa marete kwa Anna beto konongo kadhira bate irachine. Kirego tigira ane bo kinya chukuru dha ilio nituzo watu na mbacha kubaka matana kubania ogoro. Intake kana ujukania bwa January 2023 kire kirasi kia pipi 1 mwaka klasi kia mugwanjano bwetete na mbere. My name is Melvin Kirim, a candidate in St. Agnes School Marega. I aspire to be a doctor and I welcome you all to my school. Ikinye wegwatere kanya kureo rikana marije tu nija kuganira mubuko jwaku kumenya mantu nkoroketurungia chukuru kanoturungia thimugo kurukira 0725977144. St. Agnes School Marega, my education, my life, my future. Chukuri ya St. Agnes Marega turi Marega mairi Ithatu kuma tauni ya Mikindori barabara nene ya Meru kwerekera Mikindori. St. Agnes ni chukuru ereto ngairi ya kimathomo aja kaunti ya Meru na Kenya ngima. Na Nteto na kiguni kiregwe muchari uturi ochurage ina mwana okuwa kathomera. St. Agnes tulitana mathomo ja Kichungu, Kiswahili, Mathabu, Social Studies, CRE na Kenya mathomo ja kompyuta. Korokine tukinyanitia Kenya kireo kinyanirubwa mutarajo mweru jwa CBC. Chukuri ya tuturi na aritoba boarding na discourse halimo ba kuungana na bari na utiabwa igorongo gene yao ya uritani. St. Agnes tunarereria gana antoa marete kwa Anna beto konongo kadhira bate irachine. Kirego tigira ane bo kinya chukuru dha ilio nituzo watu na mbacha kubaka matana kubania ogoro. Intake kana ujukania bwa January 2023 kire kirasi kia pipi 1 mwaka klasi kia mugwanjano bwetete na mbere. My name is Melvin Kirim, a candidate in St. Agnes School Marega. I aspire to be a doctor and I welcome you all to my school. Ikinye wegwatere kanya kureo rikana marije tu nija kuganira mubuko jwaku kumenya mantu nkoroketurungia chukuru kanoturungia thimugo kurukira 0725977144. St. Agnes School Marega, my education, my life, my future. Neli
gita ringi ria gukungwira muno kagita gaka ka thigongo cia Christmas na mwaka mweru. Riri ni gita riria antu bacokaira maturene gukungwira na antu bamucie na achore bao amwe na bore tukathingatira mawatho ja ukamati na ugendi barabarene. Riboti kuma kiri rwa ngendo ukamati na mitaratara NTSA iliona ni antu biombe 908 bakonaino na mitino ya barabara kuma mweri Jua mwanka mweri Jua 10 mwaka jo. Kinya mitino ikiongerekaga kiuria niri ndereba beto ni bakumenyera ukaria bwagendi bao kana kiabata ni ngotorega torine. Nema mo batuja gendi bantu kugwantuko ni jagetomi na ni babatere kudojangariria bakugenda nacho mwanka matorene. Guchoke biuria bi Meru TV, Meru Digital, Thaa FM, bagwatanirite na Solution Sacco na Meru Matatu Owners Association. Nitokoreterete kampeni cha usalama barabarani gukurukira kuringa kura kiri sako ya ngari iria wendete giutungata ogiteri na uthingatiri bwa mawatho ja ukamati. Kampeni hizi imurikite agendi na atumiri ba barabarani kenda bakarari itho riria bagendete. Nande kiuria ni atiri baria bagendete gonto mwanya bari na umenyo bwa kujukia kanya kuringa kura kiri sako iria bakwenda. Ne ukuringira sako ya kukura dionga kiri Facebook page yetu ya Meru TV Kenya. Ridikana kuambiria na rietore yaku na leo kuringa kura uri na sako iria ukuringira kura yaku. Nkoroki no uturingire thimo kana utume SMS gukurukira namba izi 0720 888 000 kana 0734 444 725. Oringi bwa kura ithi bukaingwa tariki 1 Januari mwaka 2023 na muchindi kwewa kewa tariki 2 Januari mwaka 2023. Ithagathage nande kwigika sako yaku. Machindano jari gukinyira gukurukira wonjorithia bwa Meru TV, Meru Digital, Thaa FM, Solution Sacco na Meru Matatu Owners Association. Gakugata ugeni okaire murathiria umwega wa Meru TV ni kena ko bakuthurwa ngita na mbere na gukwa Nteto oturachumbite kwithurwa igi tukinyira na tutite na mbere atongeri ba kaunti ya Meru na thirikari nene ne bakurwo kugitarira rirega riana ni ukenda kuba utongeria bubwega na kwithurwa twina atongeria babega ndene ya mugongo jetu jwa Kenya. Bu ni kuringana na Bishop Muthe wa KAG ureo kuromba thiri na ukiribu nene ni ukuguna na nkuruki ashere nabo ni bakurua bakariana bao na bathuje na kumenya nkondo iria bagwetane nacio kubatira na mowati mwanya pate kwa stera na gututariria nkuruki tuwe kuthithia rera rirega ariana ni kenda bakethira bena guntu ogwa gukenera ni uge bwa Bishop wa kanisa cia Kenya Assemblies of God Bishop Muthe. Mimi naitwa Bishop Moses Muthe, Kenya Assemblies of God. Viongozi pale popote wamewekwa pale na Mungu kuweka mazingira sawa, so that wakati viongozi wamefanya sehemu yao kunakuwa na amani. Ndio nakuta watoto wawe wamepelekwa pale, tuseme kama majira kama haya wanafundishwa. Kukiwa na amani kunakuwa watoto wale ni wasikivu. Msingi unapowekwa vizuri, watoto hao wakue waende the next stage zao za maisha, ni high school ni wapi. Hata serikali inapoongea kuhusu wananchi bora, unakuta kwamba serikali haisubuki kama sasa vile tumesikia mambo ya shoot to kill.
aritie bubu oriria nabo waritani ba ana bakanisa ije bethirite bari na kanya gakega kumagarana na bara baritanaga ni ugotigira bakobakenia manto mwanya beta wa purity maingi nyume kwa onto kuona au itwana twa KNG charia barabete kuriunganaza gonto kwa makutano na tugikathaira muno kithomo kigetu gya CBC twamenya ciari thaizi jukumu ratu nayo na kurerana betu ge Kristo na gwitikaniria mitaratara ya thirikari yani kithomo gya CBC ukayotagera za twena na baba ingi na kumatujira kumarukire itutete twena activities nyingi za gucetha kuthambira rozene bamobetithia tugare na uni wakumenyera kuna cha talent ya mwana kama mwana okuari bwira ariko ora twezira kwe barato ona ibendete gwitithia ngare kwe babendete go swim na ukorokie ronto bobo tukotheria arimo betu nguginara mashinani ni bedrite bakiuria ciari ebetekagirie batekarejage mpethwe bonka woria betekagirie guitaga kinya kumagaria na kenda kinya bobethira abagikenero turo tawatire mbaya macharia kinyarira ciari to sherekea na unja tumenya mwana etu na batere o sherekea na kona kila bangi bakona naga seda na bangi beseda ambita wandite ni gitara digongo tore kenanira na mwana orote na musiari kenanira na mwana uria utetaga inya kanisene umwoni wega bakweja kanisene aretwe na atindana na bangi bamenyane acethe agwiririwe otwika kitharimo oro komba kumenyera mwana uwo muntu ungi uwo tena musiari antoiga bakwibetete ugakethera baba leo ndingwita akuma mutindo wajo akangangi guku ni gicigo mbunge kia North Imenti ngikwinyira Nteto rieto wani Patrick Wastela kumaratonya obisine ta gavana wa Meru mweri jwa inana mwaka juu rugendo rwae rwa utongeria ruterekana kinya ntuku imwe indi nombite kwithirwa agitungana na mpinga mwanya wa mbere ni kwaga ngwataniro na MCA kwithukanira na atongeria bangi na itwa ria mbere na ria jairi ria kumweberia obisine mwandiki wetu Nteto Frank Munene na gututariria nkoroki Ambere na kugwatanira na rugono rwa mwanya rwengere thura kionekane kanisa gavana Kawira Mwangaza wa muna mukuru wa Murega Baichu bakigwata kanisa ekathuriki jaba mabamba ba miunde mwingi no kaira tongeria baronekanira bagicumira kuthura bakimumeneri ndo aiji ichiethura chingia DMK kyogora urorethiritwa kireta rwalira kwinga gavana Kawira tije ke Kawira inyengana ne kurwandu aingana no kurwa MCAs no kurwa seneta Kathuri no kurwa mporo abuli no kurwa na no ratonyire ndwene na CS mitheka lenturi Kawira tatigirire uaregeka no kaira rintere chiego jikumeneria kanisa bagwatia mengi ndeuga nani nonto nendije maandiko muntu kalita morogio gwetwa mbara mwa gutumwa ne mbaraki erwete okarumane agererie gutumura kanywa gakirumie ka kitharimo iwona bagekira ciarendi kana cia papo kana cia pinki na meankie kathiurungua bado itakuwa baraka kwa wenye haki. Nawe mbunge wa gicigo bunge ya Central Imenti Kiremanguchini norore mutumiria kanisa gwetwara thero agichumiria gutetera kanisa njire ne utugetithwa mheshimiwa gavana na ndiro na MCAs bawe natigane na tunisa manto tunisa itotigane atu kulo maromba jakinyaga kwatuika wowe ngo kuingira maromba na wa ingira kutenjire kurugurira were wa kundu mbenda ikupuria ko kwendo mbira gwere Sauro katendi murungu Sauro aturiri maguta Samueli kabisa natuika kwa king of Israel lakini in despite of that favor kwero mo Sauro athiru murungu ura kathithia akathiria agagi na ntule u ya Amalekites na intobia bionthema agwita atuika akwambura ndi by power olirwa at the end of the day God was not happy murungu kamu destroyed amona na bawe kwa una ndi
mantu ya kanisa jatigana please nyawenda ku destroy tigana kanisa na nyumene kawira rethero akinja kironda kingi kira kiumira rwari rwigi mboe na Jumatano ndhiru rwari rurethwa rugichokwa kairi rwakwithira bakie Bibilia ngavana Kawira Mwangaza gitine na MCA 67 bararinga kure kumwe Bibilia kire MCA 69 bairi batari ku ngavana Meru Honorable Bishop Kawira Mwangaza stand in peace with the Meru County Assembly. Thank you, honorable members. Na riu arenjerene cia senators ja gutuika senators bakethora bagitirira kajirene gaka ka MCAs bara bengi bethoro bakiringa kure kumwe Bibilia gitene tangavana Meru riu ni munini wa Mutumanto Ithinkia ukethora kinyomu matangavana county Meru. Favor, affection or ill will, so help me God. Kiraito ntomurungi na raritere ngui yawe Meru na twimwira Ngai na mutharime na ritaye na thiri na tutakuwa tukiombea mzee wetu kwa sababu ni mzee wa heshima kuu. Tutakuwa tukitembelea yeye. I also congratulate my predecessor Mheshimiwa Nteto Titus, wamefanya kazi kwa wakati wao. It's now our time to prove that Meru people wako na nafasi ingine and we are going to serve God's purposes. Kawira kumira u atethero agetikirika kaire kirima ukuja ABC kurirunga magetikiriku kana kiriku acha nthigurune kuma tauni nene Meru nkiripotera Meru TV Mbeto Frank Munene. Rithirio mwega wa Meru TV mwankira utukinya muthia Nteto cha Meru TV Thaa Ithatu Bwekana ntuba kugwatanira bautu kumatha iria twambiririe mwenka ithaa riri ithiro no tukubu bwega no rithirie bwega bwa Meru TV na nkruki kethira ngikwendera thigongo injeka yojuri wero bwa Jesu Kristo. Ndio tunabeba swag hadi ndani ya pitch. Si ndio the fastest, the biggest, the strongest. They wonder why. Time waliland kucheza ball na nati, sisi tulikuwa mguu chuma. Ball ni sisi na sisi ni ball. It has always been a part of us. We are passionate, so loud, they had to tell us to keep it down.